Alice Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju setenat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Nagaling Presiden jongka Amerika Donald Trump udai ubru ubaju yajbek yairen tiru sephang kajing pha bat lada baklaru ken samakna udai ubru ubaju penkelumar jingmot yakiri namar umjule hakapor Ukraine hakabiade berke Iran ula khot banyak keren penbaik ka Iran kala kongo ula bo ya ka jinyakren hapo Istanbul Henry namar baka Iran kamtre banyak keren hapo Istanbul kum taula penbaik kerkino saha Oman ban poi syaka jimbha hagatai kapor penjam Donald Trump yaladi bat kongo iya ke Iran ula penbaik no hapo Oman kum ta ka Iran ru kala kongo banyak keren hagatai ka jaka badlara ka Iran kandang bakla utrom ula dep maham lupa bonsa kervet jam ia ka jingkelaktin jong ka Iran badla ongru balara ka Iran kan kelaktin kata ka de ka jingsneng ka basyir khaibha ia ka Iran ong u Donald Trump ngin siya kadu haki way pat ki update. Stay tuned guys.